Kani kadai ko All India Radio Shillong, ka kubor ban pule dai Alvarin Karanlang. Kimat kibakongsan. Kajing Toket ya Police Commissioner ka Kolkata u Rajiv Kumar, kalabteng biang hanin kasni haka office jong ka CBI ha Shillong. Ka Sarkar Nagaland hanin kasni kalakentu yakiseng bakhat ya kapahangshnong nakabenta ban persya ya ka Citizenship Amendment Bill ban perkhat biang ya ka rai jongki. Bat penkriak ka Assam ban penlong ya ka Senior National Badminton Championships kaban sedang lado ka khat tarik urempang. Ki khubor ki babnia. Kajing Toket ya Police Commissioner ka Kolkata u Rajiv Kumar kalabteng diang hanin ka step haka office jong ka Central Bureau of Investigation CBI ha Shillong. Haka snisat jan baladap Kajing Toket ya Rajiv Kumar haka bayadai bat kikam pendan kambakra ya kapisa ka Sarada Chit Fund Scam kalane apalat ya ka prakentang. Ya une Police Commissioner ka Kolkata la toket da ka kanhon ki officer na CBI kabakan thop ya SP Jagrup Sinha u PK Kalyan u Partha Mukherjee bat u DSP T Bardhan. Haka jo kapor u Kunal Ghosh u balong u MP Barin jongka Raja Sabha bat u nongyalam ka Trinamool Congress u lapai ban hajar haka office jongka CBI. Layathu balak ban penong yu Kajing Toket yakini baro armut haka jo ka kamra. Kam hashwa u Ghosh u lasakem haka kenhun kinong Toket balakli da u Rajiv Kumar henrei labak jamin no ya u hadian kata. Ka Sarkar Nagaland hanin kasni kalakentu yakiseng ki balakhat ban penlong ya kapakamshnong kabashipau kenta menta kasni bakin perkhat biang halor kanikarai jongki. Lakhat ya kanika pakhangshnong kum kadak ban persya ya ka Citizenship Amendment Bill 2000 ha ukur wa jong u shakitai kiseng u Chief Secretary kanika jilla u Tem Jam Toy u laong baka sarkar kan sapun sngaw ya ka jing persya jong ka ya kanika bill ha ka darbar mangtengka ka ban sasdang ha ka arhoi tarik urempang. Bat kanikan long kat kum karai balashim ha ka jingalang ha Dimapur ha ka laikhoi tarik u kelalingkot menta kasnam. U Menteri Rang Bak Kajilla u Nephew Rio u la benrap shosho da ka baong baka sarkar jilla ka shimkya ya ka jingtrang jong ki nong shong shnong jong ka bat ka persya jur ya ka tay ka bil ka sarkar kala kula ru bakan tray shitam kat la kat yai ban yada ya ka hok jong ki nong shong shnong ka jilla. Ha Mizoram ki balang Kristan ha ka jilla barok kawai ki la penlong ya ka jingduai kirpang Kenang baka Citizenship Amendment Bill kanong yo ya ka jingminjur haka Raja Sabha. Ya ka ne letho da ka Mizoram Senate hanin kasni. Ki kha nriungot ki dukhat ka MKHC na ki balang bapher haka jilla kilia kandu lang haka snisat jan baladap ban penlong jingduai kirpang na kabenta katai kakam bat kila kerpat ru ya baro ki balang ban penlong jingduai kenang baka tai ka bill kan sakut no haka Raja Sabha. Ka CAB kalayo ya ka jing menjur haka pratarik ukalalingkot na ka Lok Sabha bat ka sarkar pedang kalaong bakan wanra ya ka nika bill haka Raja Sabha haka darbar mang tengka ka bansawan kenang bakan yo ya ka jing menjur naka. Ujumai uba ka jing thau kalapoy sun point r ha u Richter scale ulakhe ha Arunachal Pradesh henin ka step hajan khaput jong ka India bat Myanmar. Ka Indian Meteorological Department kaya thuo ba ujumai ulakhe hakapor pra sanfu ar minute min step. Amshin na dan kanu ka jingjulor na ka jingkanyo jumai ba le thuo ba ka thamnai jong jumai ka dei na ka jaka ka bajangai kumba 100 kilometer na Tezu ha Arunachal Pradesh. Kani ka dei ka All India Radio Shillong ka bawallam shafi ya ka khubor. Kajing ya penduk lang bahek tam ki riungit Tristan ha Garo Hills ka ABDK Soba kalakut no hanin kasni ha tura. Ya kani kajing ya lang laju penlong shisin chisnam da ka Garo Baptist Church. Bat kani kadai kasien ba shispa saukusan jong kani kajing ya lang. Da kilak ngot ki riungit Tristan na kaleng ka Garo Hills ringkat bat kinong mikmat na kiwe ki benta jong kari India bat nasabar kari rukum jo kilapoy siya katay kajing seng kabala penlong ha Dikibandi Stadium. Kani kajing lang kalane asal snilenter bat kaphang pedang jong ka kalong jit ya kajing im.
Reverend Christian A. Benjamin ubalong National Director jongka Far East Broadcasting Associate ulalong unong kren ubakongsan hakatay ka jingeseng. Ladon bunru kihan kibalapoy siya katay ka jingeseng kentop ya Menteri Rangba Conrad Sangma, Menteri Kikampo Iyeng James Sangma, Menteri Rangba Barem Kajilla Dr. Mukul Sangma, Zenith Sangma, Thomas A. Sangma, ringkat bat kiwai ki MLA bat MDC. Haka jingkren ka ba ulaay, Conrad Sangma ulaay kublay kinong song katura, bat kitnak sarkar baper kibalapan penpeng ya katura. Ulakan turu ya ki pait ba kinyashim benta da ka jo ka jingshit hem haka National Games kaban sa Longshen haka jelang. Kalampong Akay Senior National Badminton Championships ka ba prapulay kan sa sedang na do ka khatar tarik urumpang ha Guwahati. Lapan longteng ya kani Kalampong Akay ha Guwahati ha usnam 8,000 sipaw. Kani Kalampong Akay kan buot ya ka interstate zonals kabala buot panlong ha ka sipaw bat khatway tarik urumpang. Hadian kani kajing Akay para marway jong ka National Badminton Championships kan sa sedang. Kinong Akay badminton bapaw nam kari kung ka PV Sindhu bat kasenga Nehwal kinyashim bentalang hakatay Kalampong bat lakni inti bakani kan kring ya buon kinong pekay siya katay Kalampong. President ka Badminton Association jong ka India Himanta Biswa Sarma ulaong baka jingtmo halandat kani galong banra ya ka jingel Akay sport siya kaleng kari India kanang bagito kibasmo tanat ban Akay kinyo ya kalat ban pet markmat ya ki flur Akay bapaw nam kari hakapor baki Akay. Ban rabru baka jingtong long ya kani Kalampong Akay ha Guwahati kan ay mong siyang bat penmanshipon ya kinong Akay badminton hakajilla bat kunjo ru ya kito kibasnot nat ban pekay ya katay ka jingel Akay. Ka ICAR National Bureau of Agricultural Insect Resources Bengaluru ICAR and BAIR ringkat ka jingel trailang bakat ICAR RCNEH umyam kalapin long ya ka workshop basisni banten kumno banten kam ya utiar twinning full scope ya katay ka workshop lapin long dangshen nakabenta kinong rep banten kam dawai chemical jong kasnong mensan haribhoy. Dr. Prakya Sri Rama Kumar ibalong Riyoshampang na ICAR and BAIR Bengaluru ilabatay kumno bakinong rep kila banpendan kam ya full scope banpen ya per ya kiknyang kibabha nagabentaw jingtung nakibasniyo hakilingka jong kihi. Bat ilayaturu kumno badakata karukom la banpendan penduna ya kijingpang kibawan kiri hakijingtung bamshim na ay dawai chemical. Hakatay kasni lasam ru ya full scope shikinong rep knang bakin yo ban petho ya karukom trekam jong hakakam rep jong ki. Ya ka channel Arun Prabha kabalong ka channel ba arpusal jong ka Doordarshan bala plat pat ba da Menteri Rangba Narendra Modi hakasisat jan bala dep ensa penya so ano bat ka Airtel TV bat Dish TV. Ya kani ka channel kabala plat kerpang tang nagabenta ka thain sya tay lammi ni laban yo tang ha ka DTH jong ka Doordarshan hangray syan ki pat ba kin sala ban yo ka ha ka Airtel TV bat Dish TV ru kumjo. Ka Director General jong ka Doordarshan ka Supriya Sahu kaletho ba shisin bala penyeso ya kani ka channel ba ka Airtel TV ba Dish TV kibrio na satlak ka perthai kin sayo ban pet ya kani ka channel ba kumta kinyo ya kalat ban tip ya kalarity ba per jong kinong song ka thain syatay lami ni jong kari India ban penkot ya ka khubor sa shisin pat kimat ba kongsan. Kajing tokit yaw Police Commissioner ka Kolkata Rajiv Kumar kalabteng biang hangin kasni haka office jong ka CBI Hashlong. Ka Sarkar Nagaland hangin kasni kalakentu ikiseng bakhat ya kapakhanshnong nakabenta ban persya ya ka Citizenship Amendment Bill ban perkhat biang ya ka rai jong ki. Bat penkre ka Assam ban penlong ya ka Senior National Badminton Championships kaban sedang nado ka khat atarik urempang. Bat kat tu nilakoi siya kabakot jong ka khubor kabalawan siya pi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata kapor Prabhajig niya so baka Delhi Station na kabanta ka khubor hakakitin Hindi kaban buat na ka khubor hakakitin Pareng hakapor prakat 1 minute. Kanigaday ka All India Radio Shillong.